Nabi Sulaiman yang menghukum nasi contohnya masa kerajaan Nabi Sulaiman yang menghukum nasi contohnya dengan kisah pembara البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا الله عليك Waktu ya wajah suri Salam alaikum. Maka mak maduah cina kalian mak menyonak harap nyok kon tham ti kula ida nyok ti kula daja ada jauh tujuan daja ti kula ngak be ipengut le ego tujuan bedanya daja beut nyak be da pengut go ikula ja laju beut ja laju beut kaglah ida nyok ilmu tauhid fikah tasawuf fardu in kaglah hon ni ja ane dalam dua hon ni ja ane modam dua ja kuliah ke Medan berangkat ja kuliah Mesir berangkat laju Umalaya berangkat aduh nama ilmu heboh fardu in nyo beglah Rahmat rolong ngayon ha kah oleh sampai ni wo pa enjo nomor lui jo haidara ho yang kaju kai jo boleh jo kalage ciri durung gambi tu doro tapa boleh be ilang mo yo kawo ma pranada tadi nyom lam nyom yo ni wo